Od ivanjskog cveća ukrasujemo sa ružama, žitom, sve što ide po tradiciji. Magična lepota ivanjdanskog cveća mami nas na ulice u susret Ivanjdanu. Venčići se pletu od cveća jarko-žute boje i igličastih listova. Pored njega, venčići su ukrašeni od drugog cveća i bilja kao što su ruže, suncokreti, lavanda, žito i razno drugo bilje. Uglavnom sam pravila sama do ove godine, ali ove godine ću kupiti. Kupujem, neću da mi ženu matlatiram. Idem u planinu, kupim, naberem i donesem i napravim sam. Cene venčića se kreću u zavisnosti od veličine i ukrašenosti. U današnje vreme više je onih koji dođu da kupe gotov venčić nego onih što sami prave. Kod uličnih prodavaca cene se kreću između 150 i 300 dinara. Kad ima, idem, naberem, vidim šta drugi rade pa radim ja, pa je to zanimljivo, pa mi se svidao, pa mi žao da propustim. Pravimo, prodajemo, nama je to drago, više nek što dobijemo para. Lavande, smilja, kako kojega dodaje. U narodu vlada verovanje da bi venčić trebalo okačiti veče pred Ivanjdan kako bi zaštitio porodicu od svake nedaće.